En este grupo, con mi jefa de pastelería, vamos a hacer unos fondants de chocolate, ¿vale? Con harina, un poquito de harina, huevo, azúcar y chocolate. Se puede quitar la harina por completo, pero aquí lo vamos a poner para estar más seguro del resultado. Lo batiremos bien, todo, el chocolate con la mantequilla por una parte, el huevo con el azúcar por otra parte. Lo juntamos todo, lo ponemos en los moldes de silicona y al horno 165 grados unos 19 minutos. Y lo adornaremos con lacasitos y oreos rotos. Bienvenidos al nuevo Worten. I've been around the world and never in my wildest dreams would I come running home to you. I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want from me. I gave you hell through all the years. So Worten, tecnología para todos.